Tänases olukorras Ukrainas, kus suur osa õppetööst toimub veebis, puudub riigi õpetajatel võimalus saada struktureeritud digipädevuste koolitusi. Nad kasutavad enamasti vananenud õpetamismeetodeid. Paljudel õpetajatel puuduvad põhilised veebiõppe läbiviimise oskused. Mittetulundusühingu Mondo tegevjuht Triinu Ossinovski sõnab, et Ukrainal võiks olla palju kasu Eesti kogemusest Nõukogude Liidus ning taasiseseisvumisest. Meil on ajalooliselt sarnane tee olnud. Me oleme samu asju kogenud riikidena üsna sarnaselt, aga taasiseseisvumisest alates on need teed lahknenud. Ukraina paraku jäi kuidagi maha ja on seda kurssi natuke võib-olla otsinud rohkem. Me mõistame neid paremini kui võib-olla Lõuna-Euroopa riigid või vanad Euroopa riigid. Mõistame seda teekonda, kuidas sinna jõuda ja võib-olla ka neid takistusi, neid tõkkeid, mis selles riigis endas on sees olemas. Ossinovski sõnab veel, et kuigi enamus raha kulub Ukrainal praegu mõistagi oma suveräänsuse säilitamisele ehk teisisõnu kaitsekulutustele, toimuvad riigis ka praegu haridusalased reformid. Üks reform, millega meie oleme ka kokku puutunud palju, ongi see, et eesmärk on kaasajastada, moderniseerida haridussüsteemi üldhariduskoolides. Ja see on selline astmeline kasv, mis praegu toimub. Ja see on see, kuidas ka meie saame suhestuda, sellepärast üks suur komponent ongi õpetajate enda oskused, õpetajate jätkukoolitused, õpetajate kaudu. Üheks reformiks võib nimetada õpetajate digioskuste arendamist ja haridusvaldkonna digihüpet läbi koolituste nii õpetajatele, koolijuhtidele kui ka haridusametnikele koostöös Ukraina haridusministeeriumiga. Pilootprogramm Snovu, eesti keeli jälle, ühendab õpetajad õpilastega digitaalselt, mis tähendab, et õpetamine ja õppimine on mugavam kui ka turvalisem mõlemale osapoolele. Svitlana on Dnipros elav õpetaja, kelle sõnul muutis võimalus programmiga liituda totaalselt tema elu paremuse poole. Але коли мене обрали, я була найщасливішою людиною у світі, тому що я зможу займатися, по-перше, улюбленою справою, а по-друге, я дійсно буду корисна нашій державі. Aga mõistagi käib paljuski koolielu Ukrainas ka nii nagu vanasti, eriti Ida-Ukrainas, kus nõuded pommivarjendite olemasolust koolides ja lasteaedades on rangemad kui riigi kesk- ja lääne osas. Seda ikka seepärast, et venelaste õhuründeseadelistel kulub kohale jõudmiseks tunduvalt vähem aega. Ja kuigi Ukraina on juba 4 aastat pidanud lapsi suurel määral varjendites õpetama, ei tähenda see kahjuks seda, et neist vaataks vastu hubane hõng. Vastupidi. Ainuüksi mõte sellest, kuidas tuhanded, kümned tuhanded Ukraina lapsed peavad sellistest tingimustes õppima, teeb mind väga kurvaks. Скільки часу я не можу порахувати, звичайно, тому що ми не знаємо, коли це все закінчиться, але з початком війни змінилося все. Тому що ми працюємо не в тих умовах, не в своїх навчальних закладах. Ka Žõtomõri oblastis külastasin 3 kooli, mis paljuski toimetavad tänasel päeval vaid tänu Eesti abirahadele. Üheks neist on Korostööšivi kutsekool, kus saab õppida põllumajandusega seonduvalt kõike vajalikku. Direktori sõnul huvitab lapsi enim õppimine traktoristiks. Тобто професія є. Із викликом війни, сільськогосподарська професія тракториста стала більш актуальною, професія будівельника, електрика. Оці професії стали більш актуальними. І основне те, що зараз також пішли і дівчата пішли навчатися на трактористів. Плюс те, що і ще центр зайнятості наш, ми вже маємо заявки на перепідготовку дорослого населення і іменно жінок для того, щоб перенавчити професії тракториста, сільськогосподарські професії. Mõnikümmend kilomeetrit eemal asub Žõtomõri 26. lütseum, kuhu sõjapäevil on samuti lennanud venelaste rakett. Direktori Rõõna sõnul on sõja jooksul muutunud õpetajate elu samuti totaalselt, sest turvakaalutlustel ei saa kõik õpilased korraga koolimajas käia. Varjendid pole selleks lihtsalt piisavalt suured. Дуже добре, що зразу в 22-му році влітку ми ще тоді встигли зробити таке пристосоване, бо в нас немає гарних підвалів, щоб зробити добре укриття. Але ми тоді вже зробили пристосоване таке укриття, я сьогодні вам можу його показати. Õpetajate nappus ning 2 vahetust tähendab ühtlasi ka seda, et õpetajad peavad töötama 2 vahetuses. Seega kompavad Ukraina õpetajad sõna otseses mõttes inimvõimete piire. Дуже складне питання, тому що я вважаю, що зараз в таких умовах, в яких зараз навчають наші вчителі, вони
вони в будь-якому випадку стикаються з випадками вигорання і стикаються з випадками того, що їм доводиться виконувати більше роботи, їм доводиться займатися, вкладати більше зусиль, прикладати більше зусиль до своєї роботи. Єдиний, чого в нас не вистачає, це укриття на 200 дітей. Ми прорахували, ми запрошували, Боже, в яких вже проєктах я тільки не реєструвалася, ідея не була. Був колись у нас проєкт зробити там, на вулиці, але це дуже дорого, таке під землею укриття. ja eks paraku vaevab ka Ukraina õpetajaid seesamune, mis meidki siin Eestis, palk, mis jätab soovida. Я розумію, що зараз війна і державі Україні досить складно. Але це також дуже важливо, бо це наше майбутнє. І робота вчителів зараз – це майбутнє України через 10 років. Eesti üks eesmärke Ukrainas on pakkuda õpetajatele ka vaimset tuge. Ossinovski toob välja väljaõpet õpetajatele, lisapsühholoogide suunamise ja lisaõpetajate suunamise ning samuti ka vaimse tervise toe pakkumine lapsevanematele. Teine suur suund on olnud ikkagi digipädevuste koolitused õpetajatele, digioskused, sellepärast et enamus Ukraina koole täna alaliselt näost näkku õpet pakkuda ei saa. See tähendab seda, et väga suur osa õppest toimub online'is, veebi teel ja Ukraina õpetajad on vananev generatsioon, noori on sinna natuke keeruline olnud peale tuua riigil, mis tähendab seda, et nende enda digivõimekus on tagasihoidlik ja see tähendab seda, et õppekvaliteet kannatab tegelikult. І це дуже важливо пояснювати вчителям, бо дуже часто вони бояться навіть дізнаватися щось нове, але потім, коли вони вже застосовують ці додатки, і вони самі кажуть, що в них життя стає краще, їм стає легше, і вони мають більше часу, і це їх надихають. Pärast venelaste täppisrünnakut Ukraina energiataristule novembri alguses elatakse juba teist kuud riigis suuremas energiadefitsiidis, mis tähendab, et paljudes linnades on elektrit vaid 2-3 tundi päevas. Sellega kaasnevat muret jagati enim mulle 3. koolis, 80 kilomeetrit Žõtomõrist läänes asuvas Vjahheli polütehnikumis. Muuseas, tegu on kooliga, kus kord õppis ka tulevane Ukraina maavägede ülem ja praegune Suurbritannia suursaadik Valeri Zaluzhnõi. Itimees Vlad räägib, et arvutid on küll koolitöös hädavajalikud, kuid ka väga elektrit nõudvad, täpselt nagu ka internet. Good internet is a must. We are currently have a very good bandwidth from the city, but inside the college it's quite bad. So yeah, that's two main concerns. Seda kõike kuuldes sain aru, kui kuldaväärt on need õpetajad, kes neis rasketes tingimustes vastu peavad. See on amet, mida suuresti tehakse vaid missioonitundest. Воно змінило в першу чергу мене. У мене змінилося оточення. Тобто дуже багато з'явилося людей, таких мотивованих, як я. І вони з різних куточків України, але ми постійно підтримуємо одне одного, і це дуже круто. Тому я хочу довго-довго працювати учителькою. Довго. І точно не буду стояти на місці, значить щось нове буде в моєму житті. Не знаю, що.